Ibi biri kugarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho mu kigo cya TSS Mutovu giherereye mu karere ka Nyaruguru, nyuma y'amezi 6 hongeye kuvugwaho umwarimu ukekwaho kuba yarongeye akaba yasambanya umwana w'umukobwa. Mw'abantu mwe rero iby'iki kigo turabona biyoberanye, abakobwa bahari nimba aribo bishinza ku barimu, nimba abarimu aribo bashuka abanyeshuri, ntago turamenya ibyo ari byo rwose 100%, ariko amakuru ari kuvugwayo abantu baho ba hafi bari kuvuga ko umwarimu umwe muri bo yabashije kuba yatera umwana umunyeshuri w'imyaka 18, dore ko ngo hamaze kubaho iminsi uwo mwana w'umukobwa adaheruka mu ishuri. Iki kigo rero ni ikigo kiri mu karere ka Nyaruguru neza, urenga Ikibeho ukinjira muri Munini, ukahita winjira neza mu murenge wa Muganza. Nicyo kigo gihari, ukihagera rwose uhita ukata umuhanda w'ibitaka cyane ahantu mu cyaro mu ishyamba, ahantu naho hari umurenge wa Muganza. Ahantu rero hamaze kumvikana ko hari abarimu benshi bamaze kuba bavugwaho izi nkuru zitari nziza zo kuba basambanya abanyeshuri bigisha. Gusa bino ni ibintu biri gutera inkeke ababyeyi ndetse n'amanota mabi kuri kino kigo, ndetse n'ibigo byinshi bya interina bagenda babitunga urutoki bavuga ko bohereza y'abana, ariko ibijyanye n'imico ikaza yarahindutse. Ikigaragara cyo nimba ufite umwana w'umukobwa uzi ko yiga interina, ukwiye guhangayika muri iyi minsi, kubera yuko biragoye cyane ko umwana azaza atarahindutse. Ariko nanone biteye n'ikimwaro, twese twaciye mu mashuri, umwana ajya ku ishuri agoramanze, umwarimu akamuhereza uburezi bufite ireme, umwana akamushyira ku murongo, hahandi azajya yumva ko ameze fresh mu mutwe, atekereza neza, afite imbaraga ndetse n'umuhate wo kubaho. Ariko niba hajemo kino kibazo cyo kuza gusambanya abana b'abakobwa mu mashuri bikozwe n'abarimu babigisha, turasaba ibihano bikarishye ku bantu bazaba bakoze bino bintu, cyane cyane abarezi. Ntago biri kumvikana ku umurezi uhereza umwana uburere buzamugirira akamaro, amuhamagara ngo naze baryamane. Ibi ni ibintu rero biri guca ibintu muri iyi mihanda, tugira ngo n'umuntu wese uri kubyumva yandike muri comment atubwire se bino bintu biri kuvugwa mu Rwanda, ibintu biri kuvugwa muri kino kigo sibwo bwa mbere.